Abantu abine oburema ahamibiri yaabo nibenda gavumenti yongere kubakwatiraho omu program zayo omuri eby'amagara eby'obwegyese hamwe n'enshonga z'oburinganiza. Emirundi mingi nibajoga omurema n'ekyo orikuba oine omuntu agenda kikwataho kandi nda kumanya ngu torikubaasa agenda ahikaho mbwenu twenda n'ekyo nakyo akashoreshoreke nako tukahikyeho kora oine ekintu kyawe hatagira omuntu owagira ata wakikwata kumena amangu n'ekintu kyawe. I got so bedridden for 3 years, 2017 to 19. I never lost hope. Message nyina okubawa temwemala mu maanyi ntekala nnyo oli Allen kyayogera tusobola takale tudeko lirikola ki lyerikyamwe era bwe twalinga tukola training zaffe bwe twayogeranga tugamba ffe tetulina buzibu abalala be bakola naffe tukola ki tubisobola. Aba bari kwegetera mu kibiina kyabo ekiri kumanya nka Ankole Kigezi Persons with Disability Community Transformation Agency nabagira ngo abantu abali nk'aba barekirwe enyuma omu byanga. We have been left out for all these years. We have not seen any new schools being introduced here. And this all goes back to what I said, wrong perception by the donors. So we need to work hard to see that we bring in those services that have been left out. Jakala kwebaza Africano, Mama Africano, n'abaana ne family, mwebale for that community contribution. Until today, Lukoweko is sitting on my land. Tetunagula ttaka. Where there is will, there is a way. Mukama tumanya jjajitu. Omurukiiko rwabo rw'okuhindura omwaka olwaba hari Forest Park aho muri Mbarara bashalamu kutandika ehuriro y'okushomesa bagenzi baabo hamwe n'okurwanirira abo boona abo obugabo bwabo bukiri kurubatirwa. To mobilize, sensitize and reach the unreachable persons with disabilities to educate them on food security for sustainable livelihood program. Nabwanyuma babigoro ofisi erashiganisa emirimo yabo omu Rwentondo Kakuba aho muri Mbarara. Omugandi Gavumenti ya Uganda etongize kutandika kukwatiraho abaana abine oburema ahamibiri yaabo barikubahereza emitwaro 10 buri mwana okwiha yazaarwa okusiya emyaka 17. Ebyagambwa ab'ekitongole kya Gavumenti kya Nodipu ekiri kukwatiraho abantu abine oburema ahamibiri yaabo omu kiganiro kyaba hasebe kikuru kya Mbarara City. Families z'abaana abaliko obulemu. Program eyo ejja kubanga ewa buli family y'omwana aliko obulemu $10,000 buli mwezi nga sente zekweba abaana abali wakati we 0 to 17 years okubeera nga sente ezo ziyambako ku baana abo oba ku mwana aliko obulemu okuva mu families ezitali zimu. Oguhona yashobola ko abantu aba balije kutunga obuwezo obwo. Gavumenti ejja kubanga ekolagana n'ebitongole by'abantu abaliko obulemu. Gavumenti ejja kubanga ekolagana n'abakyapasons aba LC1 abatali bamu n'ebirala. Abine oburema bije mu kiganiro eki bagamba abulemezo barukurabamu. Ekikwiza omuntu ng'omuziire ezatiteeka omwana hansi akashanga ali omulema ekikumwizamu omu mutwe permanent loss. Benja abaana abo nibakira kuzaarwa omu maka agama gatarikwebasa. Most of those children are born in families that don't have enough income. Haza abantu abo oshanga kyababeera ekizibu. And it becomes a big burden. Abaana abo baba enyangwa. Abwa TV West Susan Chelsea Mahana Ageza.